Bonjour, evo nas u još jednom džiru sa Mazdom 2. Mazdu 2 već znate, mene možda i znate, ja sam Andreja ako ne znate, a sa mnom su Maja, Darko i Marica. Oni će se danas voziti sa mnom u Mazdi 2 i testirati njezinu sigurnost. Prva sa mnom ide Maja. Si sigurna da želiš prva? 100%. Hoćeš upaliti auto možda? Hoću, Ajde. baš hoću. Vezala se jesi? Jesam. Jesi. I možemo Ne možemo dok ne spustim ručnu, evo ga. Se osjećaš sigurno dok te ja vozim? Da ti pravo kažem, Dobro, da. jer nekak mi ulijavaš povjerenje da bi mogla biti sigurna vozačica. Mazda ti inače, pa ja bi rekla najsigurniji auto na svijetu Ma da. i u svemiru, stvarno. Jel voziš ti? Da. Voziš. Znači, je ti se ikad desilo da si negdje u gužvi, voziš se i zaboraviš zakočit? Ne kočim. Pa, sama koči. Pa to je jako cool ako živiš u centru grada. Kužiš? Dobro, ovo u retrovizoru, kvadratić i karton. To znači da imamo mrtvi kut i na to te Mazda isto upozori. Jako te suptilno upozori. Onak je samo za razliku od, ne znam, suvozača nekog koji bi ti vjerovatno vikao mrtvi kut! Gle sad ovo, sad neću dati žmigavac i sad ću krenut kao izlaziti iz trake. Wow. Aha, si sjetila? Da. To ti je sustav koji te upozorava da si napustila svoju traku. Dobro, stvarno se ne možeš zabiti sa Mazdom. A kakav je ovo tu? Pa to ti je isto jedan sigurnosni dodatak jer u principu često gledaš koliko ideš na sat i onda ti malo ometa vožnju. A je li te ikad bilo strah voziti se s nekim u autu i ako je, zašto, kaj je bilo? Pa ne znam jel smijem to reći, ali mama, mene stvarno nekad dugo ne sidne u auto, pa sidne u auto. Treba je dosta da se privikne. Neki old school. Jel ima neko kom bi ti ovak poklonio Mazdu 2? Ja bi ženi, bez razmišljanja. Bez razmišljanja, a kaj ti voziš? Ja vozim Mazdu 6. I to je sad nešto što ti se neće više nikad promijeniti. Misliš da će biti jednom Mazda? Znači, ajmo sad, govorne vježbe uz Mazdu. Jednom Mazda, jednom Mazda, jednom Mazda. Wow! Jednom Mazda, inč. Sada stiže jedan dio zbog kojeg se nećeš osjećati sigurno više. Parking ala Andreja Andraši. Evo mjesta. Op. Kužiš senzor? Vidi! High five! Bravo, Andreja. Moram nazvat mamu. Ajde. Kad su suvozači u pitanju, svi imamo onog jednog kojeg baš ne volimo da sjedi pored nas jer prigovara. Ili ideš prebrzo ili ideš presporo, ili ćeš se zabiti ili imaš mrtvi kut, ili je neko iza tebe ili je neko ispred tebe i onda ga samo želiš baciti van. Mazda nije takav suvozač. Ona će te suptilno upozoriti da imaš mrtvi kut, suptilno će ti reći da ti neko prilazi s boka i suptilno će zakočiti umjesto tebe ako skuži da ti možda nećeš stići. Zapravo Mazda je savršeni suvozač i to onaj kojeg ne želiš izbaciti van. Kad bolje razmislim, Mazda 2 je toliko sigurna da ću ja sad lijepo ostati unutra, ne idem van. Ok.